Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMDC Kanongkrem constituency uba lambor Malyang hene kasngi ula IT ya ka work order ka ba shiphola Shakinong penyat jong ka Salem Higher Secondary School kenton umon nongkrem. Hakan kasngi uba lambor ula plero ya umau nongrem bantei ya ki kamera kelas jong ka school. Uba lambor Malyang ula penyo ya kan ka scheme lingba ka CMSDF badru da ka jingtre shitom ula la aru ban penyo ya ka NOC na ka benta ka Higher Secondary na ka sorkar jela balayo jing itho ya kan ka school da ka sorkar. Habakaran hakan kasngi uba lambor ulaong habakut jong ka MLA Araja Arpulai warla umshim layo ya ka jingjob Henry uyo ya kan ka lat ban ajing arab ulaong ru ba undang tre shu bandon bat kipat ba laha kanu ka por ka baki don kam uba lambor ula benrap dak ba ong ki khun samla kinong te jong ka ri bat ka jai benrio bat kumno kinte dei bandon kinong yalam denti yaki kani kasngi ka de jingker khu ka ba ublei ula bu ban long kinong le bha bat kinong yarap shu ulaong bun ki brio ki ba sharem ki that bat tolot no ka penjai tu yaki Henry mau umdon kum kata ka mensim dei ublei uba penyat yaki aka baro ngidei ban pedang ya kata. As they are unveiling, I request everyone to please give them a very big hand of applause. And here is the proof that our school now is Salem Higher Secondary School, and we hope in no time the building also will stand tall. Rio jong kapuram kakor, namanong kapuram, om kayo na day, may kalong kapuram du na kanta, yeng kasem, tunju na kanta kapuram jong school. Na sukmen sebuti kemalong seman, bagani ka school kala nang kiu nang kapor, umong haga cide bat kibading. Ni sukmen sebuti alu dia ibalam, bolong MDC. Uba Surino haga cide bat ikam penroy, ikam development. Long MDC, long tang MDC. Henry ula pat ya bande ikam ke bakrau, kumram pastor, kakam ke bakrau. Haga day bat kene school. Om tang ni dia ki trong balambor bi khoti balam I juana sebun ki development haga sinong nakau kumu chairman opet haga di de sinong nakau ni iba ka sinong jami ka lakiyo na kapor ina abang ba nadu ka school hadu ka surok kani ka surok ka banginya kade ka intermediate lin ka mayong kade kapor jang balam beraan nang tamata kade ka hakti de ka sport kata kalong ba kade madan yeri yeri official tof ka ba candap atan kade ka scheme ka wala balam nang ta idon ka scheme ka bede berkumbam kumdi ke TTM ka ba sanction hadu review floor ka ba mata wa ya cha na pa kade ka snam ta kum ka snam na krem sayo ya kade ka kita bilang kemudian ke bawah paham ni yang kita jong di dalam MDC XMLA nang skemba ina ya trade na twiki course ko ba ikermen du ba inala ya kaban dan hagata question namba long kecemento na kata jongi congressional program ni baru kawai Principal Kongbi Kharbithai yaki nonghikai baro Pilandang Hari Kapor, the school managing committee, ay kuplay kerpang nabanta I Reverend L.S. Nongplang, ibalong ni secretary Jangka School Managing Committee, I Reverend M. Sorton, I Sokumen, Wakidan lang Hari Kapor, kapaning kongdo mentang hadiin jong kajingkut no jong election MLA jong Araja Arpulai ya kabangam siyam na yo ban yo biang ni kajing job ano nga yo pat biang ni kanagalat bagani kanong kajing sa chicken mau hagulin tiya jong bat nga kermits kam balamba jong kani kasngi kandang presyo ikilat linti
mga nyo ban ay igijingerap kung mga yo ban le baha lamdag school ga jongpi kulay sibon igi samla ba iye jama kibla ay igijingro gipabang daga lagi na school class 11 or 12 but kita syo hadu kata mo blayin nang yalam yupi Shalor, unbetin, unay gijing start. Teng gijing start, wiki briyong iso malakot, kalat nanti. Anday, abublay don ringkat, unbetin niya pi sa kamat. Ngajukan mau, po ikantiyan ka mga sikpuli. Kaktiyan jong blay. John 3:16, for God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have an everlasting life. Bali nga ong kita kintiyan. Magwa panong gumni. Ipasto badun buram umuskatri yung school managing committee. Ilagran mo na yung pagka-function kabarit. Handay kajingyo kabahe. Kamday, nakuha ba noong gumni? Bagaday kajing alam, basta yung blay try and rat. Buhay kiting start yan nga. Mga lapanuan hangni, nadang yan yung pati ipaya ang ikamhe kita ipaya pa niya nga pa niya pi. Kung mabahay ka ta. Kita ipaya gamot. Kadi kayin kabanay. Ya kajing nang jing start. Nagmita jongpi. Kaktin gamjuang kai, yung youth of today, nation builders of tomorrow. Kikon samla kumopi, kibamanta pinong kinong tay na madagari pagkajetong riyo, namanta na siya'y da sisi. Kung mo pinong kinong tay, di bandon kinong Krisyan, kung mo pinyay chakmat, di bandon kinong yalam ng PFP. Hanray kaktiin kong unity is strength. Kachingatli kalong kabor. Ublay uay, nakabata yang ashimet, yakasap panong, unong Krisyan ba't unong hirap? Ba't kanin kasi, kalong bangawan ban ay yakijirap. Day kaboblay labo ng tadyo nga. Bangan long uban prat nanti, uban wat igilak nanti, banlong unang lepha, bat unang yarap. Bat kinong hikay, kibalan hangi, kinong panya ini ka school ba iya jungi. Kaday kaboblay ay kasap ng tadyo pi, babin ay pat mo pi, ya kajing hikay, nakamita, jong kini ikon samlabu ye jungi. Ladatang mangi minum lagi. Ladatang mapiro kamot manuban ni perhat yak infrastructure. Kamot kahapanong ringkat. Nakapor kabangalong kumunong ikmat. Katagabon kabalete hapeng jong kaying jong abat pi. Katay na dugipor, kibala siya nga pat motor. Banpoy siya po kani, kakonsibit. Nadu imay pa, akladan kadaga jingi ito. Agapor, kapay piyat kayi, kasi yaki Jan. Jansen? Dara. Kladan nadu itagipor, bat kabateng hadu binaysi kumamanta. Ngayon, halingapor, kumuhay nagi-family members yung kaniga salam school kanawa. Paday na magata kaniga jingiday jungi kanumla pandukot lano. Hinso pula hindet basyakeno hindet. Barabor hadiin yung kajingkot no kapolitics kamiyong. Bonsin kibriyo kibasyaram itad bakitlat na. Kapanjay to no iki. Namar kajumi kakantiin.
Bangan net de ayubiang sa tuga jaka naman ngila siya kantay. Bun githat kisway. Ngay nga kwa panong hagani kapor. Ngamdan kung kata kamansim. Day kay upanyad yagi kay baro. Ngapriang kata. Ngapha ya atli kijing tho ngara hakti jonga. Wang sobha yarablam nabda kajinggan kam jongka konsusi ke jonga. Batwang kanu kamaun kabamo pipidan kam nabanta jong kini ki atli ki siti. Om kani kawai kalong shipholak nabanta ban extend ya ka school building nabanta ka Salem Higher Secondary School. Bat kram slam tang hapo prabnai wangan ai kani pura shipholak Banglawan ra ya ka walk order mentagsi kablong shipholak nagbanta kani ka building. Kamday banga ay nagbanta ka Salem Higher Secondary School. Kamday banga ay namda ka school manjing komti. Ngiyay ka nagbanta bakan long gaying namda pa pinyo pan retangan bakan ay kijing hikay nagbanta jung pi ikon sa mga biyadya. Kanay ka school, kanay kayin kabang na julung jumi nadu kipor COVID aslam. Mensywa. Hagapor buwan COVID. Hagapor mga wanhapo. Kanay kakampon nga pan ngong soba. Mdan ba ay siyo, sarum sinangyang kamlong. Ngong soba ay si. Namata kajingang kam. Mga nyo kan ay ki awat. Yagi kana kipapas ba. Jong ka konsusi barakoy. Henry pimsim la kantay. Lapyang subha. Yagsin karma gisungi. Langiyo banwan banpandap igikam gibabon. Kublay siya dyan. Day na mga kata. Hagani kapor. Kaktiin kong imong kakrateng sa kanang. Balay nga akong ikita kintiin. Namasisin ba umaw jinto lagan nasyo pan pandamya ka. Banay kublay human trirang ba jong kajala. Ukan rakis ang ma. Yagabaw la ay sobha. Lamba jong sa kaway bat ka jinto. Yagabaw po'y kung ba siphonak doon na. Badya katangin sa iyo pan presyon hakikinet ali gibnay kibansawan. Yagata ngayo yagaba latho lamba jong kasiti ka jonga. Banpan yaga mobile healthcare kabanya baro koy ka constituency. Ringkat bat kidaway kibankit hagdal kali. Bannet ban ay daway free of cost. Kalam na siyang pisa. Kanya hagisnong gitaw. Banay bansa magidaway. Namta gilong yeng gibakam sitam. Ngayon sa'yo, yagataru banple mentaos lang. Kamday ka pulam dyan hanay kalit siya ka konsusi brakoy. Kalit siya kinikipalak bayi kilakasyan si Tamya nga. Ngan siyo kaliyang dagay. Ngamdan nga iba ngan siyo kaliyang ipi. Hanay, nga doon ban siyo kanyang daitang digikam gibabaha, kibanga nga laban siyo kanyang namtajong pi. Kani gaway, kabanta, kabanga song syaram. Bata kaingan ne, katbaw blade ang ibit niya nga, bangan talon ban syakri kakamabaha. Nganyay pantalon, bat ngandang yay pantalon. Ngalado, chinkerman baha, hadu kata-kata. Ngadang motor, langan ang mga niyang hagi platform kumni kung mga yang. Langan ang bangan net nganuan siya po katan. Langan ang pankit ban ba yan ni kakam. Ulami udak cengkeli ubahe pa hadu kata-kata. Bat kalong kakamba kaboblay ulade. Namun tayo nga.
ka operation ka mga siya hagni kandiat panay balay kaday ka operation kabalong major adu kata kajing siya sumar jama kapamodor haladi baymat nasitom watang mga friend nasitom tang mga niyang regulay bastat matuwaing ngong nadamiling ibit hila mga nanglong utaw nung sakri bagit mga nanglaban pentulon igikam nganjam nga gani kadyaka kapangat hiapang bat nga naman mibiyang tinga khot hangani kapor yay president bain suga bansim ya gani gawok order kablong si Polak ambangan pertu dalade yalade Henry ay pagikam ke mga pantalon day mapi ke man pertu ambangan ublayin dan rekat uwan uslap nta uday slap sa kajing karku ublayin dan rekat uday siya